Otemerwe yamanyankanakazi Gaudensia w'emyaka 8 omutura wa Busonga ya kabiri B omugombero ya Kichwamba omu district ya Rubirizi. Twaganira nyakutemwa kandi yatugambira okubi yatandikire. Akozise omuhoro asigire yagushereka heru nakingenzu yagenda kace haro misho yagaruka yakiro omuhoro gwe yanyeta nakinyuraho ya nagakomusenge yayimera muryango gwe kisenge yataruka ku mutima. Nyowe tukumwe tibiri n'umusiza nawe n'ensamba n'ubangama ngo mukazi n'ensamba ni wacenga urukaba runakurumwe kamusanga ari umuroji abyamera n'umukazi kumara wiki umukazi ogari namusera amazire wiki abuzire akagenda kusi umwani yaburayo umukazi ari naro n'umusiza abuzire nyo namusanga akozere ki aine marayo munzu. Aba bamara emyaka 28 bashwerine kandi bya mukama Kizadi ibawo mukazi otemerwe nagira ngo mukazi warendize no muzego bushambane. Towa amasino nabe nikolesa umukozi wanje namusanga mwina live namureba inaize kumugamba yaza kugitana na terendu wa kabiri yali tubu n'umusambane yamuteka arbazo kingu cyane kanaze kumukata nawe yiruka yagiye atugwa gasatu ubu n'umukwatire nanye akasana mu kuguma namuteka mu yanje ngasana nanye kamufata ku muti maguru gashweki umukono zatse ko mutwe ya kusarebisi atumuti nshimwe yabone ngaro yasara yamushije yakwata polisi ubu yabayizire kureba mukazi wa Hirwaro kandi twasigaye atwarwa polisi ya Nyakasharu gashaka Onesime nabo.